nadat die ouens mekaar stikkend gemoer het by die Jolly Dolphin restaurant in Jeffreys Bay, het ons nog steeds meer vrae as antwoorde. Soos wat julle kan onthou, het daar op Boxing Day verlede jaar 'n moerse fight tussen die Crusaders en die Macs uitgebreek in Jeffreys Bay. Bottels het gewaai, vuiste het fucking maai en dit het net chaos gereën. Daar was selfs 'n vrou wat ingespring het en die manne gewys het hoe dit gedoen is. Maar dit is nou 'n maand later en ons is nog nie nader aan presies hoekom hierdie fight uitgebreek het nie. Op hierdie stadium bly het 'n he said, she said type of thing, okay? En die bikers is besig om die bakke te paas vir wie is verantwoordelik vir die moerse baarbraal op Boxing Day. Julle, die stories is wild, okay? Die een persoon sê, daar was 5 Crusaders teen 24 Macs, en die Macs het kak gesoek met mense van die Patriots, en. Gerugte van, daar is 'n glas in iemand se gesig gebreek, en dat die ander ouens geliberty is. Maar, hoor gou bietjie hierso die statements. So die Macs het dit aanvanklik beskryf as a regrettable situation once again turned violent. We shall not at this stage attend to every allegation made by the Crusaders or the Patriots, and our decision not to do so at this time should not be considered as an admission thereof, but rather of categorically denying it. We reserve our rights to answer thereto at a later stage in the correct forum. We do, however, wish to confirm that the Macs did not at any stage provoke any member of any clubs involved, which is a fact and is evident from the video footage. Hulle het ook gesê die attempt om die narrative verander is shameful, to say the least. Die Macs het ook gesê hulle condone nie hierdie behavior nie en dat dit nie die eerste incident is waar het seem dat hulle members getarget word nie. En dan aan die ander kant van die spectrum het die Crusaders se statement kort na die incident so iets gelees. There are various videos making the rounds regarding the fight in Jeffreys Bay. Bottom line, Press Freddy was down there having a quiet beer with Kevin from the Patriots. Apparently Kevin walked to the toilet and happened to walk into a group of Macs. On return from the toilet, true to form, Max attacked Kevin due to the fact that he was with another bike MC, not realizing he was sitting with the Crusaders. So furtherly, people went and called the National Press Freddy, who ran over to stop it. In an effort to stop it, there were punches thrown. As you can see, 2 Macs KO'd and at least 20 Macs against 5 Crusaders. Further, none of the Crusaders were injured except the fucking up of a peaceful lunch. Worst part of it all is the Macs owner, national president, Manikis, is instructing his members that this behavior is acceptable and expected from them as members. Not only is this fucking up the biking community as a whole, but it's absolutely disgusting. Let's say work, I'm not instructing anyone to take matters into their own hands or to go to war yet, but I am expecting you to address the Mac brothers and forward this message as far and wide as possible. Unfortunately, we have reached the point of no return. Signed LHNR NAT President Mark Groenewald. Okay, maar nou sê hulle vir my, dit is al oulies. Nie so oulies, maar kom ek vertel julle ook. In Desember was die Jeffreys Bay fight een van 4 fights. Daar was ook 'n fight in die ooste van Johannesburg, Bloemfontein en in Pretoria by Jan se skuld. Natuurlik blameer die Crusaders die Macs. Hulle sê juist die Macs het ingestap en Naomi wat 'n Crusader is, sommer net gemoer op hulle bikes geklim en gefok of. And then, hierdie jaar in Januarie, die naweek van die 10de,
was daar 2 ander fights. Een by Stryfontein in Pretoria Noord en dan een daar in die Vaal-driehoek. Alweer is dit unclear wie het die kak begin by Stryfontein. Okay, rumors have it dat die Maxi kom kak soek met die Crusaders by 'n get-together by Stryfontein en vice versa. Maar needless to say, het die kak gespat. Hulle praat van machine guns, balaklavas en takke wat gebruik is om die Crusaders te moer. Sjoe, julle raak wild ouens. I mean, imagine being bliksemd with a tree branch. A tak, papa. A tak. Alhoewel het nog steeds unclear is wie elke liewe fight by elke liewe plek begin het hierdie oorlog tussen hierdie bikers clubs verlede jaar begin, toe die Crusaders allegedly members van die Max gevat het wat met bad standings uit die klub uitgesmyt is. So rumor has it dat lede wat met bad standings uit die Max uit is, by die Crusaders aangesluit het en hulle het nog members saamgesleep. Die war continue, want nou is dit, wie het hoeveel members, wie sleep vir wie saam, en die vraag bly vraag, what happened to the gentleman's agreement, dat clubs nie mekaar se bad standing members moet aanvaar. Terwyl die Crusaders staan en brag oor hoeveel members hulle mee gegroei het in hierdie afgelope paar maande, het die Max teruggeklap en gesê dat die Crusaders besig is om patches uit te deel, soos Lucky Packets. Ons het ook natuurlik al die rumors van drugs en so meer en die fingerpointing tussen die clubs. Nou sit en wag ons om te kyk wie sal die een wees wat die volgende hou swaai en die volgende fight wen. Maar iets sê vir my, nee, die is net die tip van die iceberg en ons het nog niks gesien nie. Nog 'n allegation is dat hierdie 2 clubs besig is om te beklei oor turf of territory, want soos julle weet is Pretoria meer geken vir die Max, terwyl die Crusaders sê Joburg is hulle sit. Maar anyways julle, kom ons kyk wat gebeur. Soos hulle sê, all is fair in sex, drugs en rock and roll. Of hoe gaan nou ding nou weer? All is fair in love and war.